kekasih wis lawas jamane langka kabar-kabare apa sih wis bosan apa wis ora demen kelangan kelingan apa sih wis kalen janjine sampeyan pengen jare mau ngepisahan pengen urip mati barengan tapi sakian wis lali janjine orang berarti ini sampeyan solaya supaya mau ngapura-pura pancen wis biasa modal wong lanang sumpah manis rayuane wong loro masa bae kelangan kelingan apa sih wis kalen janjine sampeyan pengen jare omong pisahan pengen urip mati barengan tapi sekian wis lali janjine ora berarti di sampeyan solaya sumpah mau ngapura-pura anak kangen sing bertahan rindu tanpa bertemu
kepalang demen kulaning sampenya luku wayang temen lamun putus ninggal sumedot rasa ning ati wayang tidak disiji arep ngomong rawani batir ora diladeni wis kepalang demen kulaning sampenya sakedar ning pikiran ora ketemu sampeyan yen di ketemu sedina bayangan kaya ning mata rasa kedar ning pikiran ora ketemu sampeyan yen di ketemu sedina bayangan katon ning mata kula demen sampeyan wis kepalang demen kula ning sampeyan luku wayang temen lamun putus ning dalan sumendot rasa ning ati wong gaman mari-mari arep ngomong rawani kuatir ora diladeni wis kepalang demen kulaning sampeyan beli bisa diilangaken tetap bae demen perasaan sun keganggu yang sedih tapi ketemu kelingan kenang kang nurah mengkenen temen rasane demen bisa sing duwe beli bisa diilangaken kang kula ngerti sampeyan wis kuwe ra ngerti tapi kepriben yen ora bisa kaji warna percaya yen ku kakang cinta seminggu ping 5 kaji warna dilikan kaji ora tapi ikatan batin rasa priyanti maguru banget dikelingan dingin beli bisa diilangaken tetap baik demen perasaan sun keganggu paguru yang sedih labu ketemu kelingan kenang sopane kebayangan ning gantengnya mengkenen temen rasane papekel wong demen anas sedih